Umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Inyota TV, twongeye kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko ku mirwano ikomeje gusakiranya inyeshyamba z'amadubu ya M23 ndetse na coalition ya FARDC, aho tugiye kurebera byinshi bitandukanye kuri uyu mugoroba bikomeje gucaracara muri uburasirazuba, aho imirwano idasanzwe yongeye gutangira kuri uyu mugoroba, ndetse amadubu ya M23 yatangiye kwiruka kibuno mpamaguru. Ibi byose tukaba tugiye kuba tugenda tubirebera hamwe ku buryo bukomeye cyane, mu byemezo bikomeye cyane rero kuri mirongo y'imbere ku rugamba kuri uyu mugoroba. Ingabo za FARDC ndetse na FDNB zongeye kwandika amateka rwose, zigira gucya zirukana amadubu ya M23 muri ibi bice. Ndaje tugende tubirebera hamwe uburyo bitangiye ndetse n'uburyo birimo bisozwa n'abarwanyi ba FDNB. Ni nako kandi ku rundi ruhande aya masaha ingabo za FDNB zinjiye rukweti mu gitero kidasanzwe, aho biyemeje gufata aka gace kose bakirukanamo aya madubo. Ibi nabyo turabyumva mu kanya gato mu makuru yacu arambuye. Ni nako turagaruka ku ngabo za M23 zongeye gutangiza urugamba ku mugoroba mu bice bya Shabunda, aho ingabo za FDNB Wazalendo ndetse n'abacancuro bongeye kubagenda batakwa bidasanzwe n'aya madubu ya M23 asa nkaho abatunguye nyuma y'uko bari bamaze igihe bagenzura ibi bice byose. Ibi nabyo turarebera hamwe uko ibi bintu bigiye bipanze. Ni nako kandi ku rundi ruhande mbasaba ngo munyemerere tuze kugaruka kuri Blackwater zamaze kwa zigenda zihemukira amadubu ya M23 mu bice bya Nzibira. Ibi nabyo turabera hamwe uburyo bongeye kubagenda bakora ibitangaza ndetse bakambura intwaro amadubo ya M23. Turarebera kandi hamwe indege z'intambara za FARDC zongeye kwirara neza mu birindiro by'amadubu ya M23 maze zikagira gucya rwose, ziratwika koko ibintu biratinda, ziratwika ibirindiro. Abarwanye ba M23 bagera ku 150 bose bagenda bahasiga ubuzima. Reka nguhereze ikaze rero, ngusaba ngo unyemerere twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye, tugende turebera hamwe uburyo ibi bintu bigiye bipanze ndetse n'ikijya mbere kuri uru rugamba rukomeje kuba rugenda rurushaho kuba rukomera cyane umunsi ku munsi. Uko iminsi igenda ishira rugenda rugaragaza yuko nta guhagarara cyangwa se gusubikwa. Abarwanyi ba FARDC biteguye kururwana ndetse no kurutsinda nk'uko bo ubwabo bagenda babyivugira. Mu byemere rero twihuse, munyemerere rwose mu byemezo bikomeye cyane kuri uyu mugoroba rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu byabaye nabi, ibintu ntabwo bimeze neza kuri M23 kuko ingabo za FARDC FDNB zongeye gukura ibidasanzwe maze zivanga muri ibi bice bya Uvira maze zerekeza mu bice bya Karemi, ubwo zatangiye urugamba mu bice bya Uvira hagana isa 11 z'umugoroba, ndetse zikaba zitangiye nanone kuba zerekeza mu bice bya Karemi, aho imirwano ikomeje kuba igenda iba mibi cyane. Amadubu ya M23 yo akomeje gukizwa n'amaguru uko amasaha ari magenda ashira ari menshi, ndetse bashaka uburyo bava ahangaha vuba na bwangu kuko M23 imbaraga zayo zose zisa nkaho zamaze ko zigenda zicika amazi imbere y'ibitwaro kirimbuzi by'abarwanye ba FARDC ndetse na FDNB bamaze kwinjira mu mujyi wa Karemi, ku mupaka wa Karemi, abandi bagaturuka inyuma ku mujyi wa Uvira mu rwego rwo gucakira ndetse no guhuriza hamwe amadubu ya M23 maze bakayambura ibyo bafite byose ndetse bakagenda babafata miri nk'uko babyimeza kandi babishaka. Reka tubitegereze kandi duhange amaso turebe niba kuko abarwanyi ba M23 baraza gucika ibi bitero bamaze kubagenda bagabwaho ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi aya masaha ingabo za FDNB ku rundi ruhande
biri kuvugwa yuko zamaze kuba zigenda zinjira muri Rukweti mu gitero kidasanzwe, aho rwose biyemeje gufata aka gace kose kuri bari bakirukanamo amadubo ya mama 23 kuri uyu mugoroba, ndetse mu kwiyemeza gukomeye cyane iki gitero gisa nka rwose cyaje gifite imbaraga, kikaba ari igitero cyaje rwose gisa naho gitunguye amadubo ya mama 23 mu kurasa cyane ndetse no mu kwihutisha indege zagomezaga kuba zigenda zikurura amashusho yaho abarwanye ba mama 23 baherereye, ziri kwifashishwa n'abarwanye ba FDNB arizo ziri kugenda zibatangira amakuru, abeshi zikabarasaho n'ibisasu biri gutuma neza ahanga muri Rukweti umuriro ukomeza kwaka muri uyu mugoroba, ndetse nta kizere cyuko uraza kuzima. Reka nabyo tubihe amaso ndetse tubitege igihe, dutegereze nimba koko aya madubo ya mama 23 ashobora kwiza kwikura ahangaha i Rukweti, cyangwa se ashobora kuza kongera akarwana agasubirana aka gace, dore ko nubundi aribo bari bamaze igihe bagakontorora bakayobora neza, nibwo baje kwinjirirwa n'izi ngabo za FDNB rero zibakozemo akazi, zikaba zigerageje ko zigenda zibirukanaho ibirometero bigeze kuri 18 byose bahunga bava muri iyi Rukweti. Birumvikana ni nkaho bamaze kubagenda bayisokamo ku buryo bukomeye cyane. Munyemere twigarukire ku ngabo z'amadubu ya mama 23 zongeye rwose gutangiza urugamba ku mugoroba, kuri uyu mugoroba mu bice bya Shabunda. Ingabo za FDNB zahateye amatako, ariko kandi zirimo gusaba umusada ukomeye cyane, kuko mama 23 yariye Karungu muri ibi bice isa nkaho imbaraga zayo zose ariho yazikusanyirije, kandi ishaka guhangana bikomeye cyane ndetse no gusubiza inyuma aba bombi bayatatse ku musada ukomeye cyane. Rero ingabo za FDNB zongeye gutabaza, biri kuvuga yuko hari drone zigera ku 8 zose zaba zoherejwe zigomba kwifashishwa mu kurasa, ndetse hakaba hamaze kuhagenda hoherezwa na batayo yose y'abarwanye ba FARDC berekeje ahangaha mu bice rwose by'ahangaha amadubu ya mama 23 akomeje kurwanira muri Ishabunda, nkuko amakuru akomeje ko agenda atugeraho, ariko kugenda abitangaza yuko izi ngabo z'amadubu ya mama 23 ko nizidacunga neza zishobora kuza gufatwa, nubwo zikomeje kuganza abarwanyi ba FDNB ahanga muri Shabunda, kandi bafite ibikoresho bihagije, ariko umusada wamaze kuba ugenda utumizwaho n'ingabo za FDNB. Izi zose zikaba zije kuba zihangana n'aya madubu ya mama 23. Nituzi nimba baraza ko bagenda bazicika amahoro, cyangwa se baraza ko bagenda baziganza bakadivansinga bakabasha gufata ibindi bice byo muri izi teritwari ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi ibintu ntabwo bimeze neza, kuko amadubu ya mama 23 yongeye gukubitwa bidasanzwe ahangaha muri aya masaha, aho mbasanga munyemere tugaruke kuri Blackwater. Izi murazizi ni abanyamerika rwose bongeye guhemukira amadubu ya mama 23 muri Nzibira. Iyi Nzibira n'ubundi imaze iminsi ivugwamo umutekano muke, nubwo bavugaga yuko amadubu ya mama 23 yaba yarahafashe, ariko siko ibintu bimeze, kuko amakuru mashyashya ahari kandi yizewe avuga yuko iyi Nzibira irimo ikontororwa n'ingabo za FARDC ndetse na FDNB, noneho ku mirongo y'imbere ku rugamba bakatakisha abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'izi Waterburaka, zikaba arizo zongeye kwambika ubushwambagara ubushwarita amadubu ya mama 23 kuri uyu mugoroba, ndetse bikaba biri kuvugwa yuko byanze bikunze bishobora kurangira aya madubo ya mama 23 asohowe muri iyi teritwari, nibikomeza uko urugamba ruri kugaragaza imbaraga ndetse n'uburyo ruri kugaragaza yuko ruraza kwa rugenda rurwanwa ku buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba FDNB, abacancuro ndetse na FARDC, nkuko bakomeje ko bagenda bagaragaza yuko nta mpamvu nimwe yo kwihanganira amadubu ya mama 23. Ni indege z'intambara nanone kandi za FARDC zongeye kugira gutya rwose zirambura amababa yayo zo maze ziraguruka, zigira gutya zihemukira ibirindiro by'amadubu ya mama 23 maze zirabitwika koko karahava.
ndetse abagera ku 150 bose bakaba bahasize ubuzima. Ibintu bikaba byakomeje kudogera ku ruhande rw'amadubo ya M23. Umunsi navuga ko utari mwiza ku ruhande rw'amadubo ya M23 kubwo kuguma guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yose irwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse no kubatsinda bikaba byabaye ingorabahizi. Nkubwira ngo wibuke gukanda subscribe, share ndetse na comment urayikinge kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Nkubwira ngo ciao ciao.